Zdravo, završno novi klip. Danas ljudi reklamiramo dva čovjeka da reklamiramo. U sljedećem klipu ću reklamirati Petru koji se javi u komentaru. Znači, prve ću da reklamiram, to je Game Over, jedan youtuber, šta ćeš jedan sub ima do 5, pojďte za klip, lajkajte mu, šerujte i naravno subscribeujte mu. Evo Hazard, to je tražio reklamu, evo dobio je, poslije njegov kanal i još pojďte ću da reklamiram, evo ljudi Mihajlo Arsić, njega reklamiram, on je najbolji drug i reklamirat ću još jednu samo da gledajte. I evo za njega reklama, tako sam sad subo vidio sam komentar sad, nisam nije gledao klipove, znači njega reklamiram 4 osobe sam reklamiram, sad sam klipu 10. Pa ste gledali video, ako vam se video ste like, share, subscribe, vidimo se vrlo skoro, ćao!